South Africa sanibonani ingane zakithi usakhile lo wakagitheko isibongo bafowethu ingane zakithi nathi usizi bafowethu kwaze wakuhlungu ngikwampanza la ekhaya kwampanza hayi kwamkhwanazi ngathi kwamkhwanazi khona umuthi kwampanza bafowethu isikhathi njengamanje isikhathi njengamanje ngicabanga ukuthi 10:11 njengamanje bafowethu nje manibuka lesihlathi esila eceleni kunomzimba kamama la ekhaya okhona njengamanje wangikhuluma njengamanje kunomzimba ongalandi umama ushona esikhathini ushona ngo-6 ekuseni bafowethu okubuhlungu akukho lutho la ekhaya akukho umuntu osebenzayo usele umntwana lo ngicela ungamvezi usisi nje semncane ngizocela ungamvezi usemncane kuphela nezingane ezincanyana ingane engakanani imiyamngane ingane eselela ngoba manje siyazinyaka khona okay ingane la ko-18 years so bengicela South Africa ngicela ngane kamama ushone namhlanje umama wala ekhaya ngo-6 ekuseni ngithi njengoba manje kulesi sikhathi njengoba ngisho umzimba ukhona la njengamanje ngoba ngifika la awulandiwe ukuthi uyokufuna umuntu we-ambulance wathi cha washiya njalo wahamba usiza abantu bakithi abahlwempu ababhekana nabo kubuhlungu-ke bafowethu uba wonke umuntu bafowethu ayideserve into eyenzalayo le pheni la ekhaya bafowethu lokhu ngaqala ukuhambela abantu ney'nkinga zabo ngiyaqala ukubona isimo esihlungu njengalesi ngiyacela-ke South Africa ngiyacela ngane zakithi ngicela sisukume sonke bafowethu angifuni ukuwuveza lo mzimba ngicathi umzimba womuntu uyahlonishwa angikwazi ukuwuveza kodwa bafowethu akazi ngifile ipheni njengale akazi ngifile ipheni njengale bafowethu ngicela South Africa sisukumeni ngane zakithi matshana amahle ake sisukume bafowethu please njengoba ngikhuluma umzimba ulele lapha njengoba ilanga ngishisa nje umzimba ulela umama la ekhaya ushone ngo-6 namanje ukhona la njengoba lesi sikhathi lesi kuyashisa abanalutho akekho umuntu okhava omunye umuntu akekho umuntu osebenzayo uhlushekiwe ngiyamemeza ngane zakithi umsamari olungileyo bafowethu siyadinga South Africa ezinye izimo edinga uNkulunkulu angazi bafowethu ake ngenelele angiyazi le nto ke mina angiyazi lento ngiyacela South Africa ngithembile ngithinteni ngane zakithi ake silelana uNkulunkulu abusise sonke ozolelalela sakhile wathi sesibongo yabonga. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Yo guys, this is just so heartbreaking. Nangibhuda ukhuluma indaba yokuthi baqela lisito nako make phela shone ekuseni ngo-6 and so lo mtimba wakhe usendlini langa uthi liyashisa la kule family lakhaya abanawo ngisho masingcwabisane guys simo sibi uthi kude ngisho umuntu losebentako uthi yacela abantu base-South Africa nkosi yami ukuthi bahlangane nkosi yami bakhombise ubuntu kunanga umndeni nangu bathengako ngalesikhathi lesimatemana kangaka guys bala abaningi bava buhlungu lapha enkundleni yokuxhumana bantu ba-comments sami ngibonile ukuthi beba-atshela lo bhuti ukuthi baqela ukuthi ashare number yakhe because there are people who actually wanted to assist but if uqabanga ukuthi impilo yakho oyimatima just know ukuthi there are people who are having it worse and kubuhlungu ngendlela esimanga imagine umntwana wakho osoluhlele endlini angazabole because aninawo masingcwabisane guys aninalutho so baqela nje umphakathi nebantu base-South Africa ukuthi bangenelele baside balule isandla khona ukuthi makatholeke emakhadini akhona nokuthi afihlwe ngesizotha. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.